Kuva intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakara, igihugu cy'u Burundi nicyo gihugu rukumbi cyohereje abasirikare benshi kurusha ibindi ngo bajye gutera inkunga mu bitugu Perezida ingabo mu bitugu Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Kisekedi. Bite by'amakuru avuga ko Perezida Ndayishimiye Evariste ndetse na Perezida Kisekedi Felix Antoine baba batari kuvuga rumwe. Reka tubivuge. Perezida w'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ku munsi wo ku cyumweru tariki 23 Gashyantare yagiriye uruzinduko rwihishe Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yaba Perezidansi y'u Burundi cyangwa ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntawe ugize uvuga kuri uru ruzinduko. Umwe mu bakora ku kibuga cy'indege cya Njiri yabwiye AFP biro ntaramakuru by'Abafaransa ko Ndayishimiye yavuye i Burundi atwawe n'indege nto yari yoherejwe na Kisekedi, ariko bikorwa mu ibanga rikomeye kuko nta modoka zo kumuherekeza higeze ahabwa cyangwa abayobozi bamuherekezaga nk'uko bimenyerewe. Nibwo bwa mbere Ndayishimiye na Kisekedi bari bahuye kuva mu kwezi gushize ubwo inyeshyamba za 23 zigaruraga ibice bitandukanye by'intara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo birimo imijyi ya Goma na Bukavu nyuma yo kwirukanamo ingabo zirimo za FARDC ndetse n'iz'u Burundi. Umwe mu bayobozi bakomeye i Burundi yatangaje ko bari abaperezida bombi bamaze igihe kibarirwa mu isaha baganira ku kibuga cy'indege cya Njiri. Yaragize ati baganiriye ku biteye impungenge bibera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no ku cyo bagomba gukora mu minsi iri imbere. N'umu basirikare bakuru yatangaje ko umuhuro wa Ndayishimiye na Kisekedi nanone wari mu rwego rwo koroshya bitumvikanwaho ku bijyanye n'imikoranire hagati y'ingabo za Kongo n'iz'u Burundi yabaye ikibazo mu gihe cy'imirwano imaze igihe yabasekiranye na 23. Kuva muri 2023 u Burundi bufite muri Kongo ingabo zirenga 10,000 zoherejwe gufasha igisirikare cya Kongo FARDC mu ntambara zimaze imyaka irenga 3 ihanganyemo na 23. Kisekedi na Ndayishimiye bahuye mu gihe hari amakuru avuga ko Burundi bwatangiye gucyura ingabo zabwo nubwo igisirikare cy'u Burundi gihakana ayo makuru. FDNB igisirikare cy'u Burundi cyakunze gushinja ingabo za FARDC guhunga urugamba ya 23 itaranaza, ibyakunze gutuma abasirikare bayo bicirwa muri Kongo ku bwinshi. Abajenerali bakuru b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kubwira Perezida w'iki gihugu ko ingabo za FARDC ahubwo arizo zihunga, mu gihe abajenerali ba FARDC nabo bareze kuri Kisekedi ko ingabo z'u Burundi zihunga kare. Birashoboka ko umuhuro w'aba perezida bombi ushobora kuba waravugutiye umuti iki kibazo. Ku rundi ruhande mu gihugu cy'u Burundi ahitwa Kirundo hashyizweho amasaha yo gutaha kubera kwikanga y'intambara. Kuva mu ntangiriro za Gashyantare intara ya Kirundo mu majyaruguru y'u Burundi hana imbibi n'u Rwanda yashyizweho isaha yo gutahiraho ibuza abamotari n'abaturage kugenda nyuma y'amasaha yagenwe. Ni icyemezo cyafashwe kubera impamvu z'umutekano ariko kikaba kitaravuzweho rumwe. Kuva mu ntangiriro za Gashyantare abayobozi b'inzego z'ibanze mu ntara ya Kirundo bashyize mu bikorwa ingamba zigamije gushimangira umutekano. Isaha yo gutahiraho rero yashyizweho na komiseri wa polisi ibuza kugenda ku bamotari no guhera saa 2 z'ijoro mu gihe abaturage basigaye batagomba kurenza saa 4 z'ijoro bakiri mu nzira. Abayobozi b'inzego z'ibanze bavuga ko iki cyemezo kigamije gukumira ibitero bishoboka cyane cyane ibishobora gukorwa n'ingabo z'u Rwanda nk'uko iyi nkuru dukesha SOS Media Burundi ibivuga. Abaturage benshi bavuga ko umutekano uri kugenda neza, harimo no kugabanuka gukabije kw'impanuka zo mu muhanda. Bari uko isaha yo gutaha itangira gukurikizwa intara yabarwagamo impuzangendo y'impanuka zigera ku 10 buri cyumweru. Kuva icyo gihe iyi mibare ngo yaragabanutse. Nubwo bamwe babona izi ngamba nk'ingirakamaro mu bijyanye n'umutekano, ntabwo zabuze gutera ingaruka ku batwara za moto babona ko ibikorwa byabo byagizweho ingaruka zikomeye. Kugabanuka kw'amasaha y'akazi, amafaranga binjizaga yaragabanutse, bivuga ko byanatumye ubuzima bwabo bwa buri munsi bugorana. Iki kibazo cyiyongereye ku ibura rya esansi kirushaho gutuma ingendo zabo n'umwuga wabo ugorana. Ku rundi ruhande nanone hari inkuru ivuga ko abarenga 20 bapfiriye mu gusubiranamo hagati ya FARDC ndetse n'umutwe wa Zalendo. Abantu bagera kuri 20 bapfuye, abandi 60 barakomereka mu mirwano yahuje ingabo za leta zasubiranagamo na Wazalendo mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ubusanzwe inyeshyamba za Wazalendo zifasha ingabo za leta FARDC guhangana n'umutwe wa 23. Ukuriye ubuvuzi muri zone ya Uvira Mpanzu Nimi yabwiye ikinyamakuru Actualité ko bamaze kubarura abantu bagera kuri 60 bakomeretse n'abandi barenga 20 bapfuye baguye mu mirwano. Yasobanuye ko abakomeretse bose bari kwitabwaho. Yagize ati twakiriye abantu bose bakomeretse, hari abajyanywe mu bigo nderabuzima ariko ari n'abajyanywe mu bitaro bikuru bya Uvira aho turi kwita ku bantu bose bakomeretse. Amakuru atangazwa n'abakora mu bigo by'ubutabazi avuga ko imibiri y'abamaze kwitaba Imana igera kuri 27 yajyanywe na Croix Rouge ya Kongo ifatanyije na CICR ya Uvira. Amakuru avuga ko mu minsi yashize umujyi wa Uvira nta baturage bawucaracaragamo ko bamwe bari barahungiye mu mujyi wa Bujumbura uhana imbibi na Uvira, abandi bajya mu ntara ya Tanganyika mu gace ka Kaleme na Moba.
Gushyamirana kwabayeho hagati y'ingabo za leta FARDC ndetse na wazalendo nyuma y'inyeshyamba za 23 zifashe umupaka wa Kamanyora hafi ya Uvira. Amakuru avuga ko uko gushyamirana kwatewe no kuba wazalendo ishinja ingabo za leta kunanirwa urugamba. Kugeza ubu ntacyo leta ya Kongo iratangaza kuri uko gusubirana. Nta wavuga ko ibera muri Kongo karike kuvuga inkuru ivuga ko igisirikare cya Afurika y'Epfo cyatangaje ko abandi basirikare bacyo bakomerekeye mu mirwano yabereye muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazacyurwa muri iki cyumweru. Iki gisirikare kigezwe nka SANDF cyatanze amakuru nyuma y'aho abasirikare bacyo 129 bakomerekeye bikomeye muri iyi mirwano bageze muri Afurika y'Epfo mu gitondo cyo kuri wa 25 Gashyantare 2025. Iki gisirikare cyagize kiti SANDF iremeza ko abasirikare bakomeretse bikomeye bakeneye ubuvuzi bwihuse bamaze kugera mu rugo bavuye muri Kongo kandi bazahabwa ubuvuzi bwo ku rwego rwo hejuru. Abandi bazagera muri Afurika y'Epfo muri iki cyumweru. Abasirikare barimo baburi ingingo z'umubiri zirimo amaguru muri iyi mirwano batahanye n'abandi 40 ba Malawi na 25 ba Tanzania nabo bakomeretse bikomeye. Banyuze ku mpaka w'u Rwanda iri Wavu babifashijwemo n'umuryango w'abibumbye wabatije imodoka bakomereza ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali. Abasirikare babaga mu bigo bya Loni mu nkengero z'umujyi wa Goma na Sake mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru aho bari bacungiwe umutekano n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro ya 23. Hari abandi barenga 1000 bakiri muri ibi bigo hamwe n'ibikoresho bya gisirikare birimo intwaro nabo ya 23 iracyabacungira umutekano. M23 yirutse gutangaza ko abasirikare bahoze mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC bagomba gusubira iwabo bakareka kwivanga mu ntambara yo muri Kongo. Mu gihe bimeze bityo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo kohereza amabuye y'agaciro ya cobalt mu mahanga mu gihe cy'amezi. Urwego rw'iki gihugu rushinzwe ubugenzuzi bw'isoko ry'amabuye y'agaciro y'ingenzi rwitwa Aramenetse kwa 24 Gashyantare 2025 rwasobanuye ko iki cyemezo cyatewe n'ubwinshi bwa cobalt iri kugurishwa ku rwego mpuzamahanga bigatuma igiciro cyayo kigabanuka. Perezida w'inama y'ubutegetsi ya Aramenetse Patrick Mponi yasobanuye ko iki cyemezo kireba ibigo byose bicukura cobalt byaba bito ibiringaniye ndetse n'inganda ziyitunganya. Mponi yatangaje ko mu mezi 3 ari imbere uru rwego ruzagenzura uko isoko rya cobalt rihagaze ku rwego mpuzamahanga aho bikazaba bishoboka ko rwazakora iki cyemezo. Cobalt niwe rikenerwa cyane n'inganda zikora ibikoresho birimo batiri z'imodoka. Muri 2022 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yihariye isoko mpuzamahanga ryayo ku gipimo cya 70%. Kuvuga ku ntambara yo muri Kongo ntuvuge ku Rwanda bisa n'ibidashoboka kuko nyine u Rwanda rwakomeje guhuzwa n'ibibazo byinshi muri iki gihugu. Inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yanzuye ko u Rwanda rudahita rufatirwa ibihano kubera ibirego rushinjwa mu ntambara zimaze imyaka mu Burasirazuba bwa Kongo, ahubwo ibyemezo bya politike bizafatwa bizagendera ku bikorwa bigezweho. Iyi nama yateranye kuri wa 24 Gashyantare 2025. Ibibazo by'ingenzi byari ku murongo w'ibyigwa harimo n'ikibazo cy'umutekano muke mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ibihugu bimwe by'Uburayi nk'Ububirigi byari imaze iminsi mu icengeza amatwara rigamije gusibira amayira u Rwanda rugafatirwa ibihano. Nyuma y'inama European Union yatangaje ko itazakora nk'ibyo Amerika yakoze byo gufatira ibihano bamwe mu bayobozi b'u Rwanda, ahubwo hashobora kurebwa icyakorwa hagendewe ku biriko. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aherutse kubwira Jeune Afrique ko aho kugira ngo igihugu kibure umutekano yahangana n'ibiwuhungabanya atitaye ku bihano. U Rwanda rumaze igihe rugaragaza ko ntaho ruhuriye n'umutwe wa 23 maze igihe uhanganye na leta ya Kongo. U Rwanda rwagaragaje kenshi ko iki kibazo kizakemerwa binyuze mu nzira y'ibiganiro aho kuba intambara yashyizwemo ingufu n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibiganiro bya Rwanda byahujwe n'ibya Nairobi byahawe abahuza bashya barimo Olusegun Obasanjo wabaye perezida wa Nigeria, Haile Mariam Desalegn wabaye minisitiri w'intebe wa Ethiopia na Uhuru Kenyatta uyoboye Kenya. Biteganyijwe ko mu mpera z'iki cyumweru hazaba inama yo ku rwego rw'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ikaba izafata ibyemezo kuri raporo y'abagaba bakuru b'ingabo ba East African Community na SADC, ikanashyiraho umurongo w'ibiganiro bya politike binyuze mu biganiro bya Nairobi na Rwanda byahurijwe hamwe. None k'ibiganiro bya diplomasi hirya no hino mu ofisi bikomeje gukomeza, ariko umutwe wa 23 n'ubitumirwemo aho bizagera ku musaruro. Wowe bitekerezaho iki? Duha igitekerezo muri comment. Njyewe nitwa Eric Rukundo Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri channel. Kora subscribe maze ujye ukurikirira ibiganiro byacu bya buri munsi byiza nahema kugutegurira. Naho butaha.